Etasro nesikope kwana ejaye terekina kaetekera kipikipikin koto maoteso noinoi koi bugalo soroti ikamanara keda ikokola kalua dautua belunu teso kwa pelala onatar luipu akirokesia dautua dolokin loeraye minista lo chichi lo irotin Musa Ecweru ijaya koko ay ngalakin jatumunan oteso ane amuria okatakui okalaki oserer arebonato gweri ngalakin o jatumunan ba epipiki lo arkitet aso gwel pipiki ara milone kan konyedo ikoto so kapijari jarono aina ni janu miloni wongona kwa takai da tumna na tipeta kere ara gwela richebora chepa ka misiri apake na polemena eta dope gwela ra misiri ngin e gwela misiri ngin otache pikipiki twani la gwela ne pipiki mame chamuni alemu na identity card ke e twani la gwela na pipiki me chamuna no mara put kerele ilu agwela dai wadika papola ba agreement dodi doli jogweri are bonadi doli jowera pakini buno jana poni twani soroti ara ebo natine losiojo o sokoni la rapa ya mukaru ara ibo sokoni lo wera ara ibo nato sokoni lo kuju ara sokoni je leja adungulu o poti police na kamoni jo bigweli je pipiki le kokotai o ya unete jo soroti kede pipi soroti police station i ya uni jonen o geta remonori janen i remonori kaira je chalo mami je na chaka musugunde jo o geta tawre kon musago kwana ra jula jone kokotore pipiki masindi ibura kini jane betimo ibera limo kitonga lo kaw orabi kone uria ka keruni miloni wongon arai bonati uni anwala kuna dojo akepolobe inyakarete lwe pipik ore kwa mudigwel tijo irutate jabongorore emonyeta tumunaka lui pu oteso so makini so kwangin ademarenge pipik ba kokota ne tionori noi idoi tipipilite tunga kakere abeko ikesi todu nitose be isomanara ikokola kalu ne pepe kalo erai assistant superintendent of police Fred Chobe kotoma police na polo na kosoroti akoko ngini ebaka beje jakaite do pele polo kiti eke kiro kuru elo monto palisa eruchokina kadi tongolo yakoto ngitongo pupo kitose jokluo kumi lo ngora lo serer iya nyutese tongana le bakabe kotagwela re pipik olimilibite beka kiro kuru ek pipik ngoni buro rai le kokota apo be rengwala chodelus kan imagine jokrober la subano anake angwalu gozaro ngale bo o kere tierrono achapa kidoti kwa nangwa chiboete kada kony doda ne osoroti iswamana rabe noi kede police le baka superintendent to police Chobe e superintendent la police la morauni merelu didikalu e police la morauni ngesere kokolan loti osoroti Chobe superintendent of police adolo ngapakia police anupo ngara uta minister kwanado ijache bolu mga pirota swam utupita ara uta minister konyabu eta kadike ngonoi aitenu epol airia munke de tongalu puo monye to police osoroti anoda de madlo kepi be kokota ban bo de be julare kampale balasi balabo do be police de do betelo pa polo na ngiti Chobe bi balajo be masindi e bala julaini bo be kampale nyakari ay bodo be nyakari kesi boni ki police da ngitakin ki police angare neka abale be mamkesi kwa pengare nok e potia chamakina banganu tungine nyiko kina losta konye headquarters la police akiro oyangara ongichai Chobe atipe do merai jular nara ibobere koto rekokola ke mamene koto rekokola ka kangu dari temasu bai jular karengada lo sanyamai ni karamoja temasu bai jore langoda lo sanyamai ni langoy oyangaro headquarters oseta mone pole tuare rasu ngesiti no lipitengo ara mamera ituara swam oenai abale minister be engare no kokesi Ekoto oriengutu noi kosodeta iteora kronu kwa pei bore ne koto itemokin katipet. How can we allow this to happen amidst us? This must stop. And I want to RCCs to pick interest in this. RCCs, please pick interest in this. RCCs, please pick interest in this. CISOs, please pick interest in this. This must stop. We cannot continue talking about prosperity of our people when we are robbing them from with the one hand. One hand is giving PDM, but we are robbing from the other hand. That's not acceptable. It must stop. Enabalo polono kotoma piki lui tekerio ko bugalo soroti nepekate sokere ne sierailu ijaita Ekoto maulonin ido ko tachete angini ngeset na isabiti ibore tukuriani tori bodai lo gelegela apa kata siko kalakangi Jai beda pati lupa ya uta ala pontos aya ni pikipikin e pegele be ai pegele tonga e portu kwesi jai to sirigi no tonga da moti
osiete kware pikipiki ni kesa dono kati tunga idu musi tunga kata mamdo si yara ra sara rara nara ko sirgin puis sirgin ko resa ko runa ra zinga law shala mkito elo mudora nara tunga alomaisi jaini to ragia una iridi kwenye loiraba kanui polisin koto makide na kokioga Oscar Grigora Gecha ngesia balebe adautu kesia pukore musago aitegara ngichi akironu kanuai tolomuna beitonut. It has been brought to our attention that one assistant superintendent of police, Mr. Chobe friend, is involved, and as such we have opened up a general inquiry file into this matter. I would like to say that as soon as the matter was brought to attention of the police of Choga, as of 18th day of March, we have opened up a general inquiry file into the matter to investigate this allegation, not only against the police officer, but against all persons who were named in this allegation. Kanuka TV East, Alfreda Twao, Kobuga Soroti.